Ya, salama daholo. Niandriandrika aloha tsika. Dia resadresaka eto indray tsika fa maro ihany liana tamin'ny resadresika maly a. Asiako mozika kely aloha mozika nafinaritra nataony Maître Roland Gamana. Roland Gamana dia instrumentaliste, anisany nampianatra anazy zany izy, anisany nahitana ny teknika rehetra amin'ny fomba fitendry ataontsika hoe gasy. Mahafinaritra. Raha mijery ato amin'ny YouTube Roland Gamana dia izy ny atao hoe Roland Gamana. Verivery afaka henoinao amin'ny Google angamba zay fa tendreko moramora eto fotsiny mandra-pahatonga andreo namana dia miresadresaka mozika ihany tsika, miresadresaka gitara. Zay le verivery ny ankapobeny mbola misy tsy mety kely fa zay le izy. Iverinantsika kely le tompotiako foana maly efa namboariko le nisy tsy nety teto efa nampidirina koa le re basy do ohatra mihetsiketsiky kodizana miala tsiny. Ya. Nisy ampiko kely fotsiny eto amin'ilay ataom-poko ohatran'ny adiniko ty G basy si bémol ty tamin'ny maly manao ohatr'izao le izy io zany. Ataom-poko manao hoe G basy G basy si bémol ohatra manao kely ohatr'izay zany le io. Ja. Aloha veritsika tsara. Ataom-poko
ohatray le eo zany manao ohatray le passage eo amin'le atompoky iny a i raha kely ohatray zany le passage eo nisy nanao commentaire koa tany amin'ny rehefa mipartagena le vidéo hoe efa sarotra loatra le hira ianarana na tena marina ihany le izy satria efa somary avancé zany le hira nisafidiana teto a de andeha sisika fampianarana tsotsotra fotsiny a somary débutant le izy fa misy azo raisina ihany a le inona ny tsy ato le izy fa sendra eritreritra mba nandeha fotsiny le mora le ina moa le tsy hitambarako any Boy Black ny angamba mora fa misy zavatra jerentsika ao anatiny tsy jerentsika aloha inona le tonalité-any a fa jerentsika fotsiny hoe ahoana zany le izy raha le izy zany ataontsika hoe tonalité anado moa zany de atao tsotra zany le izy hoe za minao saropiaro anao tsy tambarako amin'olo anao mahitany tsara akoatranao tsy tambaran'olo hafa zay fotsiny zany ny akoran'le izy a ataontsika débutant de avetsika miditra hira intermédiaire de mihira somary sarotsarotra zany aveo do le izy de aveo sol de aveo la mineur de aveo fa de aveo do de izika rythme kely le izy manarak'izay a sitsika inversion kely zany hoe au lieu de manao sol de ataontsika sol fa bassi ohatran'le teo zany manao sol bassi lasa ohatrao zany izy zanina saropiaro anao tsy tambarako amin'olo anao io zany le inversion kely mba fa tsy magnitsy be makany amin'ny sol le izy manarak'izay a dia apitsika noty statique ao anatin'ilay progression ty zany ho tazomintsika fono ty son ty ao anatin'le progression am'le izy de lasa ohatrao zany izy ataontsika lasa ohatrany hoe lasa sol lasa do zany a fa sol mélodie atao am'le corde demi ambany zany lasa hoe tazomintsika fono ty ankika ty zany atazomitsika foana le mélodie amin'ny ya ohatrohatrizay le izy a débutant sy fotsiny zany le tazomina amin'le mélodie amin'le izy au lieu de do la so la mineur fa de somary atao kely indray hoe asiko kely an'ity sol aty de ya sy tsetsatsiaritra ho an'ireo mianamianatra kely alohantsika izy ejery aritindray ya
maly tsika tompotiky foana dia nanao an'ilay nilasatsika nao ataotsika somary intermédiaire aloha zany le izy any malala koa nataotsika maly ndao misy tsika aloha atao amin'ny hira ato dia ijerijery hira kely ia ohatra hoe andro ririnina mahafinaritra afaka hirairana jerenao ty anankitelo fotsiny somary intermédiaire ilay satria fa misy enregistrement kely eo amin'le re dia tendrentsika zany izy re le tonga dia avy eo manao fa dièse mineur dia avy eo mi mineur zay zany tena ataontsika hoe akoro miala amin'ny mahazatra ao anatin'le hira fa misy choix le izy hoe indraindray zany ianao tsy au lieu de manao ré majeur septième dia afaka ataonao au lieu de manao fa dièse mineur dia ataonao mineur septième au lieu de manao an'le mi mineur mahazatra dia ataonao mi mineur septième ty ohatra miankina an'le mélodie hitondranao azy raha ohatra ka tiany mélodie dia raha ohatra ka atao mi ato mélodie dia sokatra zany le mi mineur misotranao Jackie Herzo misotranao aloha manao mozika eto dia misotranao manaraka an'ity lasitsika sady mira moa zany ataotsika an'le simple zany le izy manaraka an'ilay akoro pozina akoro ny mendeto eo amin'le rythme fotsiny mila hainonao zany le mozika anaranaovanao an'le rythme izy samy manana ny tendance septième koa tsy mahay niviravako misy an'ity B mineur aty fotsiny eo si mineur tafiditra kely eo fa iny moa zany no si mineur tsotra na koa ny azo resahana alohatsika hijanona eto amin'ity voalohany ity hoe inona zany ny afaka ataotsika hoe manatsara an'le passage eo ino zany tsy miova dia eo le hiditra mi eo zany afaka asitsika ohatrany hoe passage kely raha ohatra hoe atao zay zany afaka atao anao précussion chromatique amidina fotsiny no ampiova ny fitiavako fana misy tsy misy volamina le izy ino le hitanao le ohatrany mi mineur barrage ato zany le izy fa miakatra kely fa mineur dia fa dièse mineur fa dièse mineur zany le hitanao le ny fa dièse mineur zany hoe nalaina tato manao hoe tsy ny zay zany izy rehefa somary asianao kely an'le manao ohatrany fanaovana azy le afaka atao ato zany ohatrany somary matafy kokoa le feo raha atao ambany ato le passage kely iny na koa ny afaka resahantsika le eo amin'le fitendry azy atao miankina amin'ny fitendry azy fanaovako azy zao manao tin 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 eo amin'le
le fa dièse mineur io koa afaka ovaina ohatrany hoe ré dièse diminué manao ohatra zao zany afaka manao tsy ny miala tsy mifahavalana le feo tsy ny manao ré zany de au lieu de manao fa dièse mineur de ovaina ré dièse diminué septième raha ataoko ato zany le manao an'le ré majeur septième tsy ny de feo tonga de no ampiovany fitiavako fanamisena tsy misy zany fomba doity hafa afaka ampidirinao anatin'le izy daholo zay moa zany recherche anao fotsiny mahita hoe zao ny ataoko hoe couleur an'le izy zao ny haingo tiako anaovana an'le izy fa ny basen'le accord fotsiny zany ohatrany hoe atoro eto zany hoe accord de passage ianao mahita azy le ohatra le inona le reny zany classique accord de passage classique progression chromatique simple fotsiny zay ny am'ty andro ririnina ty tsy fantatra hoe misy complication ve ekeko fa tsotra angamba ty zay zany ohatrany hoe somary niveau intermédiaire kely de ndretsika hijery ataontsika hoe mety hoe inona zao ohatra somary intermédiaire ihany hatramin'izao ihany am'ty hatramin'izao ty afaka tendreko fa ny tena sarotra am'ty zany lay rythme ny tena sarotra fa tsy lay accord ny accord rehefa ho hitanao izy de miverina mitovitovy foana zany le accord le am'le intro fa majeur septième misy an'ty hoe ambony ty satria misy fa majeur septième anankiroa zany hoe de nasiana prime le ty de fa majeur septième manao autre chose zany le déparan'le fa majeur septième io anankiray fomba hitendrena anankiray fotsiny io fa tsy voatery io ny izy fa raha ataonao gitara solo zany le izy de ahoana ny fandehan'le izy ohatra eo zany le izy de ty sady technique ray ty zao ry majeur septième de misaka de iny fotsiny zany maka le basse fotsiny jerenao de apetako eto le izy ohatra ny tao anatin'le kedritra système ihany io le hoe le ré zany no isaka mialatsiny ohatra ny tsy tazina reny le anatin'le ré de natao ré majeur septième zany hoe ré de mi fa ré majeur septième de mi majeur septième de zay mahatonga le fa majeur septième zany eto de alefatsika le izy ohatra zany le intro le mi mineur septième io le sarosarotra ampitserina efa nazavaiko maly na izy io ataonao tanana anankiroa na izy io atao tanana ray de mipotsitra corde roa ty tanana ray ty fa mila ohatrany somary manao ohatra zao zany le tanana eto ohatrany somary mila fisaka ohatra zao de manao ohatra izy de do ady neuvième ohatrany hafa ty ady neuvième ty satria fahitantsika ady neuvième taloha manao ohatray fa io ady neuvième io zany nalaina tam'le barage
barage le do barage dia ny sorona le ankikely zany hoe manotra zany fa basy do fa basy do manao fa asina basy do manao ohatro zany sarotsarotra ré septième basy fa dièse ré septième basy fa dièse classique iny zany ohatrany hoe miantso sol raha ré septième sol dia nasiana an'le basy fa dièse mba tonga an'le izy manakaiky kokoa an'le basy zany le izy zao hoe au lieu de raha somary lavitra be le basy re dia natao basy fa dièse ohatrany hoe manao inversion zany le izy ya ré mineur septième jereo sa ty ré mineur septième fa fotsiny fa nesorona ny basy ré mineur septième ya de mi septième nesorona ny manara-pona nakinan'ity ray ity izy ya alevantsika ary le hira le intro moa zany efa nataoko teo fa ohatrohatro zao le mélodie an'le izy rehefa le hira aitsy zay kiko azafady afandray ny hira ataotsaiko tsika jerenareo tsara efa nisy accord de passage natsofoko tao am'ilay izy ohatra nandra tsy natao le zany hoe ilay nandrafa zay zany izy raha manaraka io fanorona feo io fa nasiko passage kely atao am'le manao descente avy eto am'sol do zany dia miditra atao am' si dia la hoe zay zany le mélodie asina kely an'zay mélodie zay le mélodie io ty accord de passage sol basy si ty zany tsy eo anatiny eo dia teo koa nasiko raha ne somary manao suspendu zany le sol zany hoe tsy nafotsotro zany lay son tatao amin'ny la manao suspendu quatrième zany le sol satria miampy do le izy de tsara zay vao nisoko zany toy antsika misy an'ty B mineur septième ty ya ty B mineur septième ty adiny koa ny teny anazy tsy le forme standard io raha manao B mineur septième atsika dia ohatra manao ohatrany hoe barage ato fa le anankiray io le manao le B mineur anankiray raha hoe ré mineur zany dia ohatra zao fa au lieu de le zany ty manao ya ohatra zany le paozin'le B si mineur septième ty toy iza koa avantsy
tsy anjara ohatrany tsy anja aloha dia manao do dia afaka janona ohatray izy fa sy afaka asina manao détour kely makany amin'ny fa basse do zany tsy anjara asina hoe zany son zany tramanay tsy diratsika aloha zay ohatra lasa niova le hira ya ohatrohatr'izay le izy a longa amina vero kely aloha ty vetivety eto aloha tsika tsy maintsy mijanona lo aloha ty partie voalohany ty nataoko a io zany misy appel kely hoe tsy anja eo amizay tra manao fotsiny do ré mi fa zany le atao fa harmonisena le do ré mi fa lasa ampiarahana am'le mi le do a sixte de le ré ampiarahana amin'ny fa de le mi ampiarahana amin'ny sol de tsy anja eo le zay momba an'iny a de lao jerentsika kely aloha le si bémol basse reheto si bémol aon ty de ohatrohatr' zao zany le si bémol normalement ohatr' zao de tsoahana zany le ti basse ty de tiako tsoahana lasa reto fotsiny le zany efa ratazonareo ohatr' zay zany le sary afafy zany son zany fa tsy maninona fa zay moa zany aloha zany eo tamin'izany de ataontsika an'izay le izy kay efa hoe izy zao antsika faezasana fanadiny kaisa zay sara iraina zay zany leo kay miankatrato zany atao barasy le do de misaka fotsiny zay zany zay fotsiny zany le ao anatin'le izy hoe fa de mi de ré mineur septième ré de do mi sol fa mi eo fotsiny zany le izy harmonisation triade plus septième fotsiny zany le izy ohatra hoe harmonisation ana fa majeur septième harmonisation ana mi mineur septième et harmonisation ana ré mineur
mineur septième. Avy eo do sol. Dia avy eo do sol inversé. La mineur, sol, fa. Ya, zay fotsiny zany ny mifangarongaro am'le hira. Ya, vita zay ny am'ty noko. Ndeha sisy hira ray farany somary sarotsarotra de zay kosa angamba ny androany dia manaraka indray. Ay, tsy de hoe sarotra fa mila doity fotsiny ampela. Tsy de akory mahazatra le izy zay mahatonga an'le izy hoe mety hoe sarotra amintsika. Raha manao C majeur septième zao tsika normalement eto na hoe eto zany de sorona le fanondra. Fa raha le C aty ambony zany le izy de lasa ohatr'izao zany. Sa do majeur septième aty ambony. De si mineur septième fotsiny zany. De avy eo mi mineur septième. Oka aloha fa diso ty ty anankiray ty tokony tsy mi septième ty fa mi mineur septième koa ty anankiray ty satria raha mi septième tokony ohatr'izao fa lasa ohatr'izao le ty ray ty zany tokony mi mineur septième koa ty ty mi mineur septième fa ty ambany de ty do basy ré io zany afaka hoe do basy ré ohatrany hoe zany appel makany amin'ny sol zany son zany. Zay mahafinaritra an'io inversion ana 4/5 moa zany ao anatin'le gamme. Raha anao zao ohatra azavay kely le ohatr'izao ohatra manao zao anao ohatra hoe clé de do de manao appel zany ohatra hoe hiditra asika manao appel zany ohatra hoe hiditra do de manao fa to basse sol. Zay le hoe manao an'le 4e zany fa basse any amin'ny 5e. Zay le do raha ohatra zany ny tonalité du sol de do basse ré indray de zay le izy de ohatrohatr'izay zany ty do basse ré eto ty. Ya, levantsika le izy ohatr'izao zany. Ilay ampelakely iavinaviny malasadala ty zany tokony mineur septième ty ray ty azafady. Ty le mineur septième io amboarina angamba efa avy eo. Ilay ampelakely iavinaviny malasadala sa ianalo iraka mifo efa tiako izay de misy soratra ty hoe atao octave ambany asisika ohatratrako manambia asisika ohatratrako zay fotsiny zany leo. Ya, zay le eto amin'ny voaloha eto de mifinina indray ilay ampelakely navinaviny madaladala sa irana
reraka ny fo fa tiako izay dia oktavy ambany ony fa afaka atao eto ihany fa tsy voatery atao ambany afaka atao manao ohatrany hoe en mineur septième mihitsy dia eo amin'izay le niteneniko le manao an'le quatrième basse cinquième tsy mifoatrany flow le izy ya tiany ataontsika misisika ataoko an'le tsotra le misisika tratrako manatambia misisika tratrako io le izy mandifo manatambia le iny zany mahitsy eto fotsiny do basse re mahafinaritra ny son iny dia feo mana sahinana ny lolo tsy azoko ty do sixième ty ohatrany disy ty sol sixième ty manao sol tsotra fotsiny io manao ohatrany hoe sol basse si fotsiny ohatrany hoe iara amin'ny composition d'accord zany le izy sol sixième satria sol dia nasina si eto fa mora tenena anazy kokoa zany atao hoe sol basse si satria manao inversion zany le izy dia misy re mety nga mamaha sixième azy marina ve zany zany tsy marina ty zany le maha sixième azy le si fa inversion zany ny tena marina fa tsy sol sixième reraka ny fo nefa tiako izay firina why lasipakeko iny manava zao de sa anikoan'izay aleko ankinika ohatratrako ankinika ohatratrako manatambia ankinika ohatratrako dia iny le izy le do basse re na hoe ato zany son mahafinaritra reny ya zay ny mombamomba an'ity tena mialatsiny fa hainareo ato misy manao commentaire tsy tazako le izy satria ohatrany tsy manao update le commentaire ya zay nga many androany kosa fa mbola misy zavatra hafa hoarahana fa manao commentaire ato ny mena misaotra Alain Anjarasoa misaotra tandre mivoaboaka ohatratra ny coronavirus inona no resantsika amin'ny manaraka any loloantsika hijanona amin'ny gaz tablature ihany fa misy hira tiako pinarina somary avancé le izy le madama fa iny mahafinaritra iny aizana tsara akory maromaro fa jerentsika ny anaovana azy hoe ho atao hoe izy sa ahoana miankina amin'ny fotoana sy ny fahavitriana ihany koa le izy satria mbola tsy voasoratra ato anatin'le site le izy dia raha io vao amorona dia mbola sarotsarotra aleo angambany dinihana ny momba an'izay zay nasitsika hira ray tsotsotra famaranana angamba sady fanaovam-beloma manaraka indray oe misy tsy mety izy zany inona ny anaovantsika azy
tia mahafinaritra anaty damoiselle ty misy progression avafa tsotra kely le izy fa ndao ino ataontsika rahan'izao oziny le izy Tori ho azy aho hitanjely kely ranatsiaro azy aho hoe efa be potel sy te andeha lefa le viza hitantelo tsy zany iananefa très sensuel che ero fidèle si addicia dell'livel damoiselle mai damoiselle che ero fidèle tena mahagaga anaty focusin'le caméra ambany ty fa mialatsiny amboaritsika izy manaraka si addicia dell'livel damoiselle mai belle okay anaraka andray hita hoe raha pitso raha manam-potoana fa ohatrohatr'izao ihany ny fotoana mety hoe soratany eo amin'ny site angamba raha ohatra ka be ny lena dia tonga rendez-vous daholo dia miresadresaka eto arak'ilay nylazaiko raha misy hira tianareo hoe ho tendrena ao anatin'le site ihany tsy mivoaka an'itsika aloha hatreto dia teneny fotsiny dia iazahantsika ankehitrehana le izy mandram-piona daholo ary ya irany moajia irehefa taloha zay moajia damoiselle ny titrany mahafinaritra sotra le izy fa afahafako ny clipny irany moajia iny eny ary mandram-piona indray